Kudle Pibaro Shakatup Khubor Jangi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentaka Sngi Kilong. Kisamla Meghalaya Bapuli Ha Ukraine Kidon Habdeng Kajingshingan Ong Usembut Menteri Rangba Obak Preston Densong. Pli UMLA Sanbor Shulai Yaka Surok Wapenyeso Yaka Mensan Bat Kabuddhist Temple Upper Lumparing. Jit Nongkit Kam Thamai Kanyau Terap National Youth Front. Kian penek lariti garu customary laws bala menjur da ke GHADC kimpat poi syaulat ke Meghalaya ASHA Holistic Awakening Movement ong George Prince Sharon Moment badra lamayong kidukot sing bhalang ke Garu Hills persyayu menteri rangpa ukon rat kisangma hakapor beplay kamadan Chan Mari Fil hatura bat mentangin pa syaki khubor bakham benya Usembut Menteri Rangba ke Meghalaya Obak Preston Densong Mentakasngi ulai thu ba Shimladon kanu ke jingja basngusi ikinong India ki bapuli ha Ukraine. Habakreni kilat pathai Khubor Obak Densong ulaong begini ki samla puli ki don ki jaka ki basngan balai nakaliang ke embassy jongkari India ikinong shnong jongkari India. Uni Rangba ulai thu ru banakaliang jong sarkar Meghalaya kala pentep syaki kimi ki pa jong ki samla puli ke Meghalaya ki bapuli ha Ukraine bekim day ban red minsim namar ba minta ki don hapadeng ke jingshingan bat kin sapoi suk poisan shala ke jongkari ha kini ki khendiat sngi ki banwan Baro kini ki students ki na po ri India jong ki balai chati po yu ki balai ban puli yang ke po Ukraine kum makalong hi ni don bok ulai ukur ku yada yaki hakaba kamdon kono ke jia ka basnusi badru kidon hake jaka ka balong sif namar ba kila alan pa na kaliang joka nakalong siang joka embassy joka India jong beton ha Ukraine ba kide ban song hake jaka ka ba long sif ka jaka ka namdon kono ka jingjia ka basnusi kabang ni ko ban nakaliang jong ka state government ka banipa ya ka jing petip syaki kemeki pa kinum kuslai kinum rit mesir kumangong pi namar baki khon joki kilosir bat kit poi dak basuk pasai japo la ka jongkari agini ki kendep ski ki banwan UMLA ke Shillong South ba Sanbor Shulai henne kesngi harangkat ke jingadon langki officer ke tanat PWD kumju kinong ilam shnong ulalet ban play ke surok ke ba penyeso ya ke mensan bat Buddhist Temple Upper Lumparing ya ke belatai ha ke jinglot ke belakot syaka She Point Lai Pusau Klor hakani ke ju hi kesngi uni unong mikman ulalet ru ban pet ya ke jing pentri ya ke yo ke badon halum shat sngi la ban pelong ready ya ka mo ki betaling siang mau siang yu ban yu rolar yu ban siang hi kan ka dutumen baki ong karong katungin aban observe syada kala kulit ke ben maka beneng kan ha pingi rugi kuah ban maile kerki la ap bro kata da kala kulit ba kita siang kisin siang ngin weng no iti temperature ngin shift ya kisane tengah berhang ne kenar kala itlat kana sunong kata hi ka meaning jong kajing ya buddin nomor ba pilayatib hi la da pimbuddin PICT la da PI ko ICT ha hakno department bakaja gum namamta PI ke CT ka cukup tang CT tengah hi ladi ngasim based on my experience tang ka tho mlong dan kam ka berapa da ka action ke bandayawan ya side bandai with lagi kemat lajong hi kerang ba ki engineer ke basong apo ki table lagi di different various department lan ki ground official habakiwan gumne kiru ki abang ya song interact kiru ki bangala appeal ya kiru nado ke police department nado ke excise nado PLUD ke PDCL nado PHE ke municipal ngong habang akot ya pi syani ngilong sipara let extend your help and support baginya trilang sipara apa piwan hang kamut bau engineer rin mulai usaha mulai dan municipal basa na po mokhar dan na po ka police department le siu basa na po nang thamai bapin so jengai na sinong apa pi dan apa pi dei jo department kan sim kum ka sinong lajong apa pi tre yang no kam tre kum ka yeng lajong ngai scam bakat ka commitment bagila ai na kayo rup yang apa sebenarnya na no barno kin pendap no lai la sinong nyarong itu national speaking bom 95% kalau adab kayo kena kasurok ru ngasaya po sebenarnya kin dap no kin inaugurate no ha jaban ta pakadon par sakate ka auditorium kom woman working woman hostel apo lebong katay ru kalong very slow ngilit pit menta kabayo ngilayo sanction ka social welfare department ya kabanga kumu lokal meli ngala ngala penyo ya tu kacaka ya tu kacaka nang revenue department sa social welfare
Keseng Bhalang New Trip National Youth Front menta kesengi kelejit ikinongkit kambat thamai. Ya kini kejingjit kambat thamai lepelong ha Shillong Polytechnic Maulai ha kebeladon lang UMLA uba PT Saukmi. Kini kinongkit kambat thamai kilong uba sadon bla kum Presiden bat kiwe. Hakini kesengi lepen bam smai kinongkit kam thamai do Presiden keseng uba sadon bla Shanbor rap sang Presiden HNYF Maulai Circle, Vice President Dani Z Mukim Maulai Circle HNYF, General Secretary Ba Lari Khaluki Maulai Circle HNYF. Jaya garu ini kerja beliau berpat dari sopel hadu kali resmi kemata. Minang mampu ni kalau kita bersih berhem ye lajar beliau kadang-kadang ngimpat dong buat Tripura Malaysia dari beberapa Malaysia dari negara Medan ini Indong India dari Mumbai Tripura Malaysia ulang kata juga Tripura ini berapa ini soal apa kejelas Meghalaya ka Jylla dari warga solusi pembangunan kota awal Minister beriu berdana kerja beriu juga setiap ini warga solusi awal kali macamni dalam bidang diberi bapak nak kerja lalu orang kali gue bidang ni observe ini lagi ni kita nak beri hak kan rupiah ye je beriu ye je kasih ye ni dalam por adalah tinggal syokat ye je beriu hak por syokat Nakala yang lah kajong lo kontre lo kontak joki igi makin salia. Anda syokat ikan igi kerja beriu. Mereka benda kalau sakau diberlek ini kalau mukam apabila dana bor. Apabila dana bor pendan kam hok. Disokkan salah lagi ada isi berikut ya dan kali berjaya beri di lokoi. Maka jika pan kejola yang salah ini bagi kawan ini bagi kerja beriu ini. Kidukot jong kiseng Bhalang beper ka Garu Hills menta kesengi kilayra lamayong ban prisha yo menteri rangpa ukonrat ke sangma hakapor beple kamadan Chanmari hatura. Kini kejing yaki jongki kolong ban prisha yo menteri rangpa ubam shimla tre ban sngap ikijing dawa jongki ban weng yo Rakesh Newar sangma nakashuki CEM. Kini kinong iki kilay pertash la persya yo menteri rangba kat baudang ya lingba kasurok tura da kaboong menteri rangba lekpai no shalayeng menteri rangba lekpai no shalayeng. Henni kesengi ke Arpunril terik urampang arjar arpoar Menteri Rangba Ka Jylla ulalit ban play kemadan Chanmari hatura. Lazang ye kini kesengi da kejing duai na iwe ni inong hikai ka Government Boys High Secondary School tura bat bot da kejing duai pediang buram na ki kena school ka Government Boys High Secondary School. Habakren na kini ke program Menteri Rangba Ka Jylla ulayat ho baka sorkar Jylla ka lapelat praklur sampaulak tingka na kabenta ban pen itanat syuk ya kini kemadan Chanmari. Lepenya ya kini ke program do Augustin CH Marak layo ikijing kren pediang buram na Deputy Commissioner Ram Singh bala airu ikikintin penwayek program da principal ka Government Boys High Secondary School tura. Nga tang pia prangobat nga stadium rangko aro ya extra tough facility rangko nga nam sunginga wani man da alni tournament ko kick off ka aniyo je dol rangan alo participate ka etsen ya dol rangko boldak dengni aro do basi parani team rangko anga angni side dunia nga nam gepas kaniko naska best wishes aro good luck aro je team rangan ya tournament to participate ka ingatsen luck team ni member rangko banga angni kongra ya best wishes ko na kusyunga aro tournament ko organize ka pa organizing committee ni member rangko pulsatai anga ya chonkur ay anga matellaska ni men sangsatai na semang sakanchikon ya nam big pa project ko nam big pa program ko katanina
ang gisaka tung magchi na simang sakanchi kon am tele ang ni aganani ko ang non buntung na kusyuk ma plakon Ki ain penne larity Garo customary laws bala menjur da ka Garo Hills Autonomous District Council mentala licenem kinthi kimpat poi sya ulat ka Meghalaya la ong president jang ka Meghalaya a check holistic awakening movement George Prince Cheran Moment. Habakren ni kilat pathai Khubor umumin ulaong bakaseng jong u kan sadawa banbo la ka jong ka electoral roll ban pentre kam ye kiti ki ain penne larity jong ki Garo endala depweng ye chief executive member ka Garo Hills Autonomous District Council Urakesh Newar Sangma nakate ka syuki. Uni zaman relax kani zaman no singa nungtang chanchini rang donga council ko nammatani bidungo council ko kepam MD chani kosakong uja dia council ko nammatna sini chanchini rang donga da syo akan gemengda service rule finance rule ya service rule aro finance rule ko singa aham ni tes khango memorandum rang na mana ansungni council transparency dongja aro revenue leakage sang banga Henne ka step hadin ka jinglet inspection baru MLA ka than Shillong North nakaliang chairman ka Jayaw ulay thu bulayo jingtip na kinong shnong syapang ka jingyu I ya kamet yap hawa umkra but claim da pinslem ula pintip marmar sya kipulit ka jing si siang manestem aga por fasting hadu kandai steng ye ni don ka joint inspection bar local MLA jongi ba adal banong room mar kidon kikam bade resinong ne ti ental ada peta ka joint inspection na dong sedong ngilai akut ke program ka jongi ti iru ilalek tengah larung haying wan pendep kam dah tak por kinong song senong nanai di phone yang yang mama ong kadon kumta ka I kumba ka mediap sto sesliang jong ko kra ti subhale ka berengkam temar kumta hi ngaro ngakam pat kloy ban lek pen tengah phone no kata ka de grup jongi hi ban tip fas polis belum tinggi police station ti hadin nang to bade ngalek pen hi daladi ban ha de komen tengah I kumba ka hab na sta sesliang maulai namar ka khali jongi ka thung ha wa am to ko pat ki kijap ki long sa kan kyo ne phone ye SP nang tengah SP tengah ong I ong bakadon kan ka met ka kumta senesa tes ngomha namar ngala pentip ye gi mau ai di lunding tri police station tes ngomha phone ma pi ha sama pi de di bru jong pi na maulai bakin ya coordinate lang namar balai ka kata stasiun kala hab jong maulai distriction ngam bakan numdam kanu gono ka contradiction na ka jinya de bat ka legality jong ka ain license ni te mar kumta hi sa sikang dia wan hang to garapai te ni nagaliang kasinong tingi tim ini namar ni I be kita kisin diwan ka kamet ka de na stasiun ba kane ka wa umkra nei te fi I ka te ga sunrang ma na stasiun temut hak kejat jong ka sunrang ma na stasiun secret hat mulai nang tai na sekejap jong keto karian hang tu temut ka kejat ka don sa salor ka ka kli ka lang ko na ko por bi pa on sain to ga ko sla ti yong ma ko sa ko ka complexion ti kumba ka de ga dor kasi Bat dakitu ki Khubor ngila poi sya kabakut tat hadu beng nesiam biang kuble shibon